sayyidil mursalin ya Muhammad Mustafa di nabi akhir di nabi sayyidin pagi ya Allah Tuhan karunia dengan bismillah illallah Allah rahmanir rahim Allah alhamdulillah ya Allah rabbal alamin illallah Allah bermulaan hakiki illallah Allah bermulaan idhafi illallah Allah yang dalam tadui ya Allah dua perkara illallah Allah dengan bismillah illallah Allah rahmanir rahim illallah Allah alhamdulillah ya Allah rabbal alamin illallah dengan bismillah